Hei te pōnei ka tuki te kapa Āwherika ki te tonga kia Namibia i te raki pae whenua o Tāmaki Makaurau. Hioia hakoa tērā pakanga i Wainganui i ngā whenua o Āwherika, kei te whakahāngai ke tātou i o tātou whakaaro ki te tukinga tino nui a te kapa ōpango kia wiwi hei te toru pō. No te ata tonu nei i whakaingoatia mai ai te rārangi toa o te kapa ōpango. Nō reira me whakawhiti atu tātou i nai nei ki te raki pae whenua o tira kia Irena Smith. Tēnā koe Irena. Ai, toko whānga uri Māori ko whakaingoatia ki te arua kapa ōpango. He whiwhinga nui mō piri wepu ko whai i tāna i mana ko hia ai kia tīmata mo te kapa ōpango. Nā runga i tōna pakari i ngā wiki kimuri ko Israel Dagg te tangata. Ko wai atu i a Richard Kāhui rawa ko Corey Jane. Hei tiaki i ngā paihau e rua. Koe nei te hangarere ke o piri wepu, kua eke ia ki te atāmira matua. He's prepared very well. He's a different beast now than he was a few months ago, and we're looking forward to him performing. He hāngai tonu ngā tohu a Graham Henry kia piri wepu e ono wiki ki muri. He's obviously a quality player, and he created early. Just needs to create for longer. I nai nei kua hikina e ia te mānuka, hei whakatakoto ki mua i te aroaro o te kapa wiwi. If he sits on the bench too much, he might put on a bit of weight, so he's got to be out there and playing. And again, he's got that X factor, and whether it's at 9 or 10, I think it's looking good. E tau toko ana te topatahi matua o te kapa. Piri really reads the game extremely well, and he knows when to run and when to kick at what time, so it does relieve a bit of pressure from me. Kua tau te noho a Richard Kāhui hei paihau, engari he taumata no mōna i tēnei wiki. This week there's going to be a far bigger challenge than it has been the last 2 weeks, so just got to keep getting better and keep contributing to the team. And ultimately, as a group, we want to win this game and win as well as we can and keep building. Kua whai mana ngā whakapai mō Israel Dagg, ko ia te haika matua o te wā. I guess it is a big stage, and this is where you make your mark, and I guess hopefully come Saturday I'll go out there and I'll try and play well. Aha kua i paku whara te i o punga o Corey Jane i tērā wiki, kua ora anō ia mo te wero nui. Nā reira kua tohua e nei kanohi o te ao Māori, hei te rā horoe me whakaatu atu, nō rātou pumau e nei tūngā. Nō reira Irena, pehe o whakaaro ki te kapa kua whakaingoatia nei, ko ia te kapa tino toa? Ai, Scotty, koe nei te kapa matua. Ka taupea ngā mā harahara o te motu whānui kia ki te rātou i a tātou tino toa e tākoro tahi ana. O tira, kua hoki ora mai wa tātou ōpango i o tautahi. I tai atu rātou ki reira, i ki te rātou i ngā pēhitanga kairunga tonu i te iwi o reira. He ahuatanga tēnā, kua whakamaro ake i te taha wairua, i te taha hinengaro o te kapa, he mea nui tērā i a rātou e whai utu ana kia wiwi. Me te tākoro hei te pō tonu nei Irena, he kohuru rānei kei te haere ake mō Namibia. Ai, haunga rā te kaute whakamutunga, Scotty, he tākoro pia tēnei mā Āwherika ki te tonga, ki te whakamaro ake i a rātou mahere tākoro. Engari, kua mōhio tātou he iwi ngā Āwherika e kaha tautoko ana i te whutupōro, kua ki te kiau i etahi o te iwi take o Āwherika mea rātou kara, kei te whakarite rātou kia taimai ki konei ki te raki pai whenua mo te tākoro nui i wainga i a Namibia me Āwherika ki te tonga i tēnei pō. Ka rawe Irena Smith, tērā e tiwi i te papatākoro o te raki pae whenua.